whaalwalo le au fio le tātou atu whatas mai o le sauninga o le Faafeiloaiga Sapati le nei e fiafi. O le lofo Iova ua le whaumutia ai tātou ona ua le mabai o lona lofa muti vale. Le lofa le nā o le atua ua le mawhai ai o nā whātia le tātou ngaluenga. Le ngaluenga o lo perestene ai Iesu Keriso. Mai Amerika se ipa ia Samoa nei. Ona o le alofa o le atua o lo malu pui ai le soifua o lona ainga e kalesia. O le au ai ona tātutuina atu pea le viinga. I le atua o le ou le malosi umalava. O le atua le tamā, o le atua le alu, o le atua le angang pa ia. O ia lea e ona le nei e kalesia. Vea leo leo e Faafeiloai ma whaatalofa atu. Lana au na teita i au ia Pastor Willie ma komiti. E le ngata i lea au whaingalu ngata tofia le atua. O lo whaafale le malu inu u Matthew anga o le ngata i Samoa nei. Ai maise o atu no mamau. Le ngata i lea i le mwhai o na whaangaluina. O wau mai maasani wa maua mai le nei sauninga. O lo whaafonga mai. Faafeiloai atu i le nei e fiafi. I le swafa man malo Iesu Keriso o te whaape atu ai tā lofa lava. Le a tātou pipi i atu i le tua i le vi inga wa saunia. Tātou te talo. Lo mātou ta mai o lo fio le langi. E mawalunga lava le siri ese o la fio. E lau pule whaasoa mo lo walofa mo lo wanga le lei. Wa le mawhai ai ngalu te tele o whaafita auli o no sofa. Lo lato soifua mo lo mātou ola. A wao lo walofa whamaoni
lo e malu pui pui ai lau ngā venga o au le SISDAC. Na mātou whaaptaile i lau pule whaasoa ua mātou toa i tau nuu mai e ala i le nei a fiafi e ala i tu lapa i olu Sapati ia mātou ole le i lau fio le nei po whaamole mole o mātou sauni ai mātou te whaalongolongo ia ua fionga whaatasi mai lo wanganga pa ia whaamatala o lātou whina ngalo mo mātou loto e ala i lau whina ngalo le a whape nao na launga ina le nei po so soani lau mea whainga menga lava i whātou wa ia i le whaunga o lau fio ia vi ia o Iesu whaatai whaafonga mai amen. Lea maua le maua utu o le fiafi nei mai se upu wha malosi mo i tātou au tātou iai tu lapa i o Sapati a le tua i le perun ta au pasulua au te fia whaungaina lon whai upu e lua e peru lon ta au pasulua whai upu e lua whafonga lau whai tawina ma ia wawa ai atu ia Iesu o lena te teitaina ma lena te whaatoatoaina le whaatuatua o lena o na sai le sātaulo na whaatauwaa ia te ile maa o na ole oli sātuu i o na luma wa nofo o ia i le tūtau matau o le nofo ali a le atua o le upu o te fia wha mawhaina le a fia whiri nei ia whapenau na taula iai lau wa ai po se wha marsinga le nei po le upu ba ai mai le fionga le atua i le nei fiafi ba ai atuia ya Iesu ai se ae ta ua ai ona ba ai atu ya Iesu fai mai o le na te taitaina ma le na te whaatotoaina i le whaatuatua o le na ona sai le sātaulo na whaatau waa ia te ia le maa ona oli sātu i ona lema wa nofo o ia i le tū tamatau le nofo ali ia le tua o ia tātou te iloa i le tāua o le alofa o le tua pe tai wa mana o le whiau le pole e au ina e ai e au ina tātou wawa ai atu ia te ia leanga o ia na te teiteina ma whaatotoa ina le tātou whaatotoa o awhi tau tātou soifua le atotoa mo tātou tangata whale tonu ai tā lofa whai mai sa ona sai o ie le sātau na ia tau aveina o tātou whale tonu sa iai le oli a te ia ua le iai a te ia le maa mai le vaenga le te manao e te wapai e le afiafi nei punna o le wapai whapetani o lo tusia ai o le luki mai le upu e leni o le afrau ono winga to consider attentively lono winga le mafau fautoa le tio mandino le fetalainga le li Faaola Iesu Kiriso i le mātai o lima lon fai upu e balu amu ia e loto mama o wala tau te ilo atu le tua lono winga e ali mai a o na ngasu me i lo mafau fau pe ini mea o wha le tonu ai lo mafau fau tātou te le ilo atu le tua le alana e tā ua ai wha pe ona whai mai le au le tusia le apostolo baba ai atu ia ia Iesu lono winga mafau fau ma le totoa atu ia te ia ai sea pe ao na mamao me i tātou loto ma mafau fau tātou maua le tala riane le tā upe lusu tasi mai fai upu e luas fulu anga i fai upu e luas fulu lua o fetala Iesu ia petewu muli mai a tea fai mai le upu tus pa ia fai mai ua wha liu petewu ai ba ai atu le tasi so o ea lofa ina i Iesu fai mai leo lana fusili Iesu fa pe fea ia lea i oe lea ingo le tu e fa pe nale soifuanga fa ke usiano mo maua le avanoa e muli atu ai a Iesu ai ta lofa e ba ai le si uso ke usiano au ina lo sofa ai lo tatu soifua fa tua i le tua wa ngalo lo va ai atu ya te ia
o ngalo lo mafaufau atu ia Iesu o ia na te teiteina ma faatoatoaina le faatuatua ae ua e vaai le stangata e a fua i ona tātou faavaibai i tai faafofoga le lautua le feʻau mafaufau totoa ia Iesu mafaufau totoa ia Iesu le a fua ai ona fai mai Iesu fai mai amu ia e loto mamā latou te ilo atu le mafaufau ma le totoa ia Iesu ia sa o lo mafaufau ia Iesu pe un ta pasulu fai pumo moi o lo fa matala ini vaenga se tolu e tatala ai le fina ngalo le tua le nei po le nei o i tatou fo o lo ua vanga vangaia le fa potopotonga o e matamata mai e fa peo na to tele mai lo le vaenga e fa taua le fefine vaenga mumua i nā tātou tu ese ia o mea mafauma lono winga o mea mafauma i le tu ese ni si mea ai fa ngai si mea nangona mana onga le upole atua le anga o loo vanga vangaia e tātou le faa la patotonga e toa tele e le toi titi ai fai mai o loo mata mai a toa ma le anga sala e faa lave ngō fie ai tātou wale ngate mana o le tu e tu ese me mamafa a toa ma le anga sala li faa lave ngō fie ai le tātou tau fituli ma le vanga luna tolu ia tātou tau fituli ma le ono sa i le altano o i tātou ruma whaafonga le vanga bomua tu ese me mamafa uma sila e whamatala tu se Paulo ia kolosen ta upe tolu lo pe balu me mamafa aona po nei ia tu ese ai o tau lava o nei mea uma o le hita o le lotoa o le loto leanga o le upu leanga ma le upu matangai o tau moto o mea uma ia wa lisi me le apostolo Paulo ia kolosi ua avea mani me mamafa i mafaufau o le tangata keusiano e whaafai ai ona le tau nuu le whaamoemoe ma ua ngalo e ao ona mafaufau atu e ao ina baba ai atu ia Iesu o ia na te teiteina ma whaatoatoa ina i tātou le whaatoatoa ia kopo mua muolon whai upoelu subtasi o lea fo ia lafua i mea e le lea uma ma le leanga i silisili ia talia ma le whaamaua lalo le upu ua tatoina o lea mawhai ai ona Faaolaina o tawanganga ioi usoe e le mawhai ona Faaolaina o tātou wanganga pe a le mawhai ona tātou lafua i o mea e le lea ma mea leanga i silisili ai ao ona tātou lafua ao ona tātou tu esi leanga o mea i ua whaamatala le thionga le tua o mea mamafa omana e te tau ona tu ese vaenga lona lua fea tu ese le anga sala mai tu ele ngata i tu ese o me mamafa uma ai o ma le anga sala e fa lave ngofie awoni ave le anga sala e fa lave ngofie lo tatu tau fitulinga ma le tatu savalinga la ngo nga e mafai e ona fa fa ngofie ona ele mafa fau toto ya Iesu na balawina oe po mua o mo yane tolu fai pe Faaola to uma lava o e fai lang sala wala to soli foi tu la fo lang sala o le soli tu la fo no lava lea lono winga o le tu la fo no le tu le tasi e tau se fulu so se polo ingo le tu la fo no le na fai mai a fa pe fai le tangata le ang sala tato ai tu la fo no awa te ngaoi awa te moli mau pelo awa te moli lua fai mai e o le sapati le atua i e manatua le asu sapati le atua ele ngata ilea aua te ifo i se tupua aua ni i ta ufole suafo i ova lo watua o polo inga po tu la fono e se fulwa le atua a tātou soli o tātou whaia fo i le angasala le ngata ileo li a kopo e fafa i po sufitu o le nei o le ua ilo e whai le mele lei ai le faia o le anga sala le ia te ia aona mafaufau ma fa tu le nga ia te early mate ta ona e faia o se mele lei ai wa le faia fa mai o le anga sala fa matala ile tu su ya kopo no winga e mafaufau se mele lei te ta ona e faia wa le faia o le fai le tu o fo ina o le lisi o e fai le anga sala mo mo ya ne lima fa i pasufitu o ami o le tonu o malama
o anga sala ia o iai fo ile anga sala ile oti talo mai le upo le tua ami o le tonu o me le tonu le tusa ma le fina ngalo le tu ele o se me tau fa sao o le o se me tau fa tonu tau ina ia tau mafaile tangata ia tonu a o lai ye se me o lai pio ai mana o le tu e tau mai le afiafi nei e mai o le vaenga na o le tatou faia na o le sala pe a fai tatou te faia o a mi o le tonu Yohanem ta upasuono fa ipeiva o le anga sala a wa o le fa tua ia te le fa tua ile tua o le anga sala a fu anga na fe mai le e pe un ta upasutasi non fa ipeono ile fifia mai o ia pe a le fa tua le tangata ia te ia a wala ni e fiafa manatu ia te tatou le anga o le tatou fai o le anga sala ua avea lea mafa'alavelave gofie o le tatou savaliga ma le tatou tautulinga ma ua le mafai ai fo'i ona tatou mafaufau le toto'a ia iesu o ia lenā na te taʻitaʻi ma fa'atoatoaina i tatou le fa'atoatoa fa'afofoga fe'au vaega mulimuli o le fe'au tau fetuli i luma i le alatana lona uiga le tagata e tau fetuli e manaʻo le feʻaua le toa ua le gata ia tuuese o me mamafauma atoa ma le agasala o le fa'alavelavegofie ai e tatou tau fetuli i luma ai sea leanga a tatou le tau fetuli i luma e le mafai ona maua e tatou le sini ma le fa'amoemoe vaega lona tolu o le feʻau tau fetuli i luma mana o le upu o le atua le afiafi nei ia tatou tau fetuli i luma ua le gata ua fai mai ia tatou tuuese o me mamafauma tuuese le agasala e leaga e fa'alavelave ae tatou tau fetuli i luma i fea i le alatanu sisila i le feʻau ua moko nito le taʻaupaiva fai palusu o a'u nei fo'i ua fa'apea ona ou momo'e e lē mafaletotonu ua fa'apea ona ou tu'i e lē pei o se tu'i le matagi o le aso manatu ai i le tagata e taufetuli i tamo'ega ae lē atoatoa lona soifu e ise mea o fa'aletonu i ona a'ao po o lona tino po o lona mafaufa i oe mai atiau e lē mafai ona to'ai taunu'u le tini e mafua i se a leaga o lo'o i ai le mea o fa'aletonu e fa'apena le vaega le mana'o ai le atua ia tatou taufetuli i le alatanu le iluma ai ia taufetuli e leai se fa'aletonu e momo'e e leai se fa'aletonu ai sea ia fa'apena ona taula'i laua'ai fa'apena ona tatou mafaufau ma le toto'a o Iesu o le na te taitaina ma fa'atoatoaina i tatou le fa'atoatua Filipi mtaupu tolu lon fai posu tolu sufa na usoe o tele manatu o maua au le me tasi o te fai o te whaangalo i mea watua nai o te momoe puno wa i fo i mea o le lumanai mai le apostolo i le manau o maua au me le tau mai fai mai ia whaangalo i mea watua nai nono wingo le mana ongo le fiafine e le mawhai o na tātou mafaufau ma le totoa ia Iesu o ia le na taitai pe whaatotoa ina i tātou le whaatotua pe a whai tātou te le whaangalo i mea watua nai pe a whai o laite mafaufau ai tua e le mawhai e la o na tātou momo ai manao whaangalo le mea watua nai ai momoe ma le puno wai i mea o le lumanai whai mai whai pasuwha o te tau sisi atu le whailonga ma fuanga nai tau ai ona e momoe ma le puno wai luma le angolo i ai le whailonga o lo tātou tau sisi ai le ai le whailonga mai le apostolo ia maua i le tau ina walawina ai ia o mailunga e le atua ia te wiso Iesu tu se whaalinga ma ta upe lusu lua lo whai pasu lua
Fauta o te vave alu atu. Tau i taito tasi le tangata malana mi o sa fai. E tau i taito tasi e le atua le tangata o lo iai le tau i wha maoni. E tau i ai oe i lauta moe malau moe. Ai le mawhai o na tātou tau whetuli la i ruma. Pe a whai tātou te le mawhau tuto a ia Iesu. Aluenga mta au pe luas fulu fai pe luas fulu wha. Wanga atu le apostolo si iau whata nuina. Mau ailo no soifua no fina ngalo le atua. Mai le apostolo e o te le toi manatua se me tas. O lo ulava ola fo i o te le nau iai. Se iau wha umalo mo e mali oli. A toa ma le whaiwa ua o maua mai le li o Iesu. O te molitino atu le tala le leo le lofatu no le. Ua tau tala nei le apostolo Paulo. O le ai lava se isi mea e toi manatua i le taimi lea. E o lava i lona ola fai mai le apostolo i le naunau ai. A o le mea le mana o le apostolo. Se iau wha uma lo moe mali oli. Lona winga. E ta uma ia te oe maa u le fiafi nei. E le o se ngaruenga fai mo fie. O lo o iai le wala aua le atua. E le o se ngaruenga fai mo fie. A le ana ngaruenga. O le moli tino atu. O le tala le leia le atua. Te le tonu e wha pena. Le tau o lo tau matatou. I le ngaruenga o au. O le ngata le atina ino. O le tino Iesu. Ke le biso yala i le ngaruenga. Ai a foi. Le faa i loa atu Iesu malana tala lei. Ai mai se le upu moni le lalulangi. Mai le au tua le feau le nei po. Po le nei a fiafi. Ma fau ma le tutoa ia Iesu. Tu ese me mafa uma. Tu ese le anga sala le anga faa lawe lawe ngofia ila utau tulinga. Mo e male on sa. Ili ala tanu le iluma. Mo konito mta au po iwa lo le fai pelu su faa iwa le feau poni. Tau te le iloa ia. O e tau sinyo i le anta. E tau sinyo uma i la tau. Ai maua le tau i le totas. I e whapea no tau sinyo. Ina ia o tau maua. Whamanatu mai le afiafi nei. Whapea no tau e le apostolo Paulo ia koneto. A le afiafi nei mo tātou uma lava o e whafonga mai. E to te le ai e tau sinyo. Ai tā lofa. E iai la tau sinyo. Ai nā le to atasi a le tangata e mua. E to atasi a le tangata na te maua. Ai sea, o le tangata e mawhau ma le totoa ia Iesu. O le tangata e ba ai atu ia Iesu. E le whai ngofia le tātou sabalinga. E a e maunga i whai mana. Peitai, a o na e baba ai atu ia te ia. A o na e mawhau atu ia Iesu le nā. O ia sa taitai tātou. O ia na te whaatotoa ina le tātou whaatotua. E mai sai o na runga. Le oli. Sa whatau waa ia te i le maa. Pe tae le ia fiafi o whamanatu ia te oe maa. E le mawhai lava o na e ese male fina ngalo le tuamala ngā wenga. Wao me tutupu. Pe tae o lo e mawhau ma le totoa ia Iesu ke biso. No mai leo lo wao mo tātou talo ni e fiafi. E bi ia ma whaamanuina lo suafa lo mātou atua e whaapapau. Wai umale manuia e sauninga le nei e fiafi. O mātou iai i tū lāpa ia ma le amataina o lo Sapati. Mātou ole ma le nganga whaamo la lo whaamole. Awi lau o fio e whaapenao na taitolua ina o mātou tangata. Ia mātou maua se Sapati manuia i lona amataina se i o lona toi whakuina. Penao na iai o whaamnianga i o mātou loto. Iai o whaamnianga i o lātou finangalo mo mātou whaamoi. E le ngata i le tutono lau ngā wenga wao. Mai lau o auna teita i au ao se ipa ia le kalesi au ao. Ia iai o whaamnianga. Lau lava swafo Iesu o mātou wole malawa tuai whaaptai whaafonga mai. Whaaptai le talia o i mātou. Amen.